аргагүй гэдэг. 그런데 하나님은 전쟁을 앞두고 있는 이스라엘 백성들에게 할례를 행하라고 말씀하신 겁니다. Бурхан дайн тулааны хийж байгаа Израилийн хүүгүүдэд хандаж эхлээд та нар хослол хийлгээ гэдгийг хэлсэн. 이게 뭔 뜻입니까? Энэ юу гэсэн утгатай болж байна? 전쟁하지 말라는 거잖아요. Та нар дайцсан хэрэггүй л гэсэн үг болж байна. 이스라엘이 할례를 행하고 있는 걸 여리고성 사람들이 봤습니다. Израилийн ард түмэн хослол хийлгэж байгааг тэрхүү Иерихо цайцын хүмүүс харсан. 자기 적들이 다 쳐다보고 있는데 할례 행하고 있었던 거예요. Дайснууд нь бүгдээрээ харж байхад тэдний нүдний өмнө хослолыг хийлгээл байж байгаа. 성문을 열고 여리고 사람들이 뛰어나오면 이스라엘 다 죽는 겁니다. Тэд цайзын хаалгыг нээгээд Израилууд арих юм бол тэдэр бүгдээрээ дайдах чадваргүй учраас алагдана гэсэн үг. 근데 하나님은 이스라엘 백성에게 가장 고통이 심한 그 할례를 여리고 성 앞에서 하라고 하신 거예요. Бурхан Израилийн ард түмэнд өвдөлтийг хамгийн их мэдэрдэг тэрхүү хоцлыг Иерихо цайзын өмнө ирчгээд одоо та нар хийцгээе гэж байгаа. 그래서 이스라엘 모든 남자들이 할례를 행했습니다. Тиймээс Израилийн бүхий ирчүүд хоцлыг хийлгэж байгаа. 그리고 두 번째 Хоёрт нь 넘겨 보겠습니다. 자, түүнээс хойш 10절입니다. 10절. хажууд нь 10 дугаар ишлэл. 12절까지 읽어 보겠습니다. За 10-аас 12 хүртэл уншицгаая. Уг сарын 14-ний өдрийн орой Израилийн хүүгүүд Иерихогийн тал газарт Гэлгад буудлаж байхдаа алгаслыг тэмдэглэв. Алгаслын дараагийн өдөр жохом тэр өдрөө тэд газрын үр жимшим эсгээгүй далах болон хуурсан үр тариа идэв. Тэд газрын үр шимээс хүрсний дараа өдөр нь манна дууссан бөгөөд Израилийн хүүгүүдэд дахин манна байсангүй. Харин тэр жилдээ тэд Канаан нутгийн ургацаас хүртв. 자, 6월절이 뭔지 아시죠? За алгасал баяр юу болохыг бүгдээрээ мэдж байгаа тийм үү? 그들이 이집트에 나오기 전날 밤에 장자 죽는 재앙이 내렸습니다. Тэд Египтээс гарахын өмнөх шөнө нь өвгөн хүүн өөхөх тэр гамшигыг биеэрээ туулцаасан. 양의 피를 문 설주와 임방에 발라서 이스라엘의 장자가 살아남았잖아요. Тэр хоньныхон цусыг хаалганы хатвч дотгонд нь дүрсэн айлал өвгөн хүүхэд нь тэр үед амьд гарсан. 그날을 기념하는 것이 6월절입니다. Тэр өдрийг дурсдаг нь алгаслын баяр. 40년의 광야 시간 동안에 지키지 못했던 그 6월절을 가나안 땅에 들어와서 전쟁을 앞두고 하나님 6월절을 지키라고 하신 겁니다. За 40 жилийн турш алгаслын баярыг сахиж чадахгүй байсан тэдний хувьд Канаан нут руу явж ороод яг л Иерихо цайзын дайн тулааны өмнө алгасал баярыг одоо та нар сахицгаа гэдэг. 할례를 행하고 6월절을 지켰습니다. Хоцлыг хийлгээд алгасал баярыг тэд сахисан. 13절에 보시면 Тэгээ 13 дээрээс харвал 여호수아가 여리고성에 가까이 왔을 때 하나님의 군대 장관이 이스라엘 백성 앞에 나타나게 됩니다. тэгээ Йошуа Иерихогийн ойролцоо явж очих үед тэрхүү эзний дайшны жанжин түүний өмнө хурж ирж байгаа. 한 사람이 칼을 빼고 서 있는데 Нэг хүн илдээ суулан гартаа барьсан хүн зогсож байдаг. 13절에 여호수아가 이렇게 물어보잖아요. 13 дээр Йошуа ингэж асууж 너는 우리를 위하느냐 우리의 대적을 위하느냐. та бидний талд уу бидний дайсны талд уу? 14절 읽어보겠습니다. 14-ийн харин бүгдээрээ хамт уншийе. Тэр үгүй харин би эзний дайчдын жанжнаар ирээд байна гэхдээ Йошуа нүрээрээ газар дунан түүнд мөргөөд миний эзэн зарцтай юу хэлгсэн бол гэхэд 예. 하나님의 군대 장관으로서 이제 왔다 이렇게 말씀하셨습니다. Бурхны дайчдын жанжнаар би ирээд байна гэдэг 이 хэлж 14절에 나오는 하나님의 군대 장관은 구약 시대에 나타나셨던 예수님입니다. энэхүү одоо хуучин гэрээр гарч байгаа эзний дайчдын жанжин гэдэг нь хуучин гэрээний үед гарч байгаа Есүсийн дүр төрх. 천사가 아니에요. Тэнгэрлэгч биш. 예. 여기서 군대 장관은 예수님입니다. Энэ дээр эзний дайчдын жанжил нь Есүсийг хэлж байгаа. 예. 자, 이 13절과 14절을 잘 읽어보시면요. 13, 14-ийг сайн уншаад үзэх юм бол 여호수아는 이렇게 물었습니다. Йошуа ингэж асууж 너는 우리를 위하느냐 우리의 대적을 위하느냐. та бидний талд уу бидний дайсны талд уу 근데 뭐라고 대답합니까? гэл юу гэж хариулж байна 나는 уу? 하나님의 군대 장관으로 이제 왔다 이렇게 대답하잖아요. Би Бурхны дайчдын жанжнаар ирээд байна гэж 이 хэлсэн. 하나님의 군대 장관이 어떻게 답을 해야 되냐면 이렇게 답을 해야 되는 겁니다. Бурхны дайчдын жанжин үндэ хариулах бол ингэж хариулах хэрэгтэй байхгүй. 나는 너희를 위한다 이렇게 대답을 해야 되는 거예요. Гэхдээ би та нарын талд байна гэж үг нь хариулах ёстой 그죠? байдаг. Тийм биз дээ. 당신은 우리를 위합니까? 우리의 대적을 위합니까? 질문을 했는데 Уг нь асууж байгаа асуулт нь та бидний талд юм уу, дайсны талд юм уу гэж асуултыг асууж байгаа. 나는 하나님의 군대 장관으로 이제 왔다 그렇게 대답한 거예요. Би бол Бурхны дайчдын жанжнаар л ирээд байна гэсэн 왜 хариулт. 이렇게 대답을 했을까요? Яагаад ийм хариултыг энэ үед өгсөн бол? 자, 하나님의 군대 장관이 누구를 위하느냐가 중요한 게 아니에요. Бурхны дайчны жанжин хиний талд вэ гэдэг нь чухал биш. 여호수아와 이스라엘 백성이 누구 편에 서 있느냐가 중요한 겁니다. Йошуа Израилийн ард түмэн өөрсдөө хиний тал зогсож байна гэдэг нь илүү чухал. 예.
우리가 하나님 편에 서 있지 않은데 하나님의 군대 장관이 우리를 위해서 싸워줄 수가 없잖아요. Бид бурхны талд өөрсдөө зогсохгүй юм байж бурхны жанжин нь бидний төлөө тулална гэж байхгүй шүү дээ. 이스라엘 역사를 이렇게 쭉 살펴보면 Ингээд бид Израилийн түүхийг ингээд ажиглавал 그들이 하나님 편에 서 있을 때는 하나님이 그들과 함께 해주셨습니다. тэд бурхны талд зогсоход бурхан тэдэнтэй хамт иж өгдөг. 근데 그들이 하나님 편에 서 있지 않을 때는 하나님이 그들 가운데 계셨지만 역사하시지 않았던 거예요. Тэд бурхны талд зогсохгүй байх үед хэдийгээр бурхан тэдний дунд байсан ч бурхан тэдний төлөө тулалдаагүй. 그러니까 하나님의 군대 장관이 누구를 위하느냐보다는 우리가 누구 편에 서 있느냐가 중요하겠죠. Бурхны дайчдын жанжин нь хэний талд байна вэ гэдгээс илүүтэйгээр бид өөрсдөө хэний талд байна вэ гэдэг нь илүү чухал асуудал байна. 그리고 하나님의 군대 장관이 이스라엘 백성에게 명했던 것이 신을 벗으라 하는 명령이었습니다. За бурхны дайчдын жанжин нь загсан захиас нь юу байсан бэ гэвэл хөлөөсөө шаагагаан тайл гэдгийг тушаасан. 15절에 그렇게 돼 있죠. 15 дээр тийш харж байгаа биз? 여호수아에게 이르되 네 발에 신을 벗으라. Йошуад тэр айлдж хэлэхдээ хөлөөсөө шаагагаан тайл. 세 가지를 명령하신 겁니다. Гурван төрлийн зүйлийг тушаасан. 전쟁을 하기 전에 할례를 행해라. Дайн тулаан хийхээс өмнө хослол хийлэг. 유월절을 지키라. Алгасал баярыг сах. 신을 벗으라. Хөлөөсөө шаагагаан тайл. 그러면 하나님의 군대 장관이 앞서 도와주시겠다고 약속하십니다. Тэгвэл бурхны дайчдын жанжин та нарт туслах болно гэж хэлсэн. 자, 우리가 하계 수양회를 앞두고 있습니다. Бид зуны библийн семинарын өмнө инхүү цуцгаж байна. 여리고성을 앞두고 이스라엘 백성에게 행했던 그것이 우리에게도 필요할 거예요. Тэгвэл Ерагоо цайзын өмнө Израиль ард түмний хийсэн эдгээр зүйлс бидэнд шаардлагатай гэсэн. 할례는 뭡니까? Хослол гэдэг нь юу юм бэ? 우리 삶 속에 불순종하는 것들을 버리는 거예요. Бидний амьдралд буй дуулуургүй яваад байгаа зүйлсээ одоо хайхыг хэлж байгаа. 그것이 전쟁을 준비하는 방법입니다. Тэр бол дайндаа бэлдэж буй арга зам байна. 무기를 준비하는 것이 아니고 Зэвсгээ бэлддэг юм биш. 승리를 위한 작전을 준비하는 것이 아니고 Дайны төлөөх тактикийг боловсруулдаг юм биш. 하나님께서 싸워 주실 수 있도록 우리를 편에서 준비하는 거예요. Бурхан бидний талд дайдаж чадхаар бид өөрсдийнхөө зүгээс бэлтгэлээ базаана гэсэн. 불순종의 할례를 행하는 겁니다. Дуулуургүй байгаагийнхаа холцлыг одоо хийлгэе гэж байгаа. 숨겨진 죄를 우리의 삶 속에서 제하는 거예요. Нуугдвал байгаа гэм нүглээ өөрөөсөө гаргаж хаях хэрэгтэй. 그것이 할례입니다. Тэр бол холцол. 그리고 두 번째 Тэгээ хоёрт нь 유월절을 지키라죠. алгаслыг сах гэсэн байсан. 유월절은 구원의 그림자잖아요. Алгасал бол авралыг сүйдэрлэх. 어린 양의 피로 이스라엘 백성이 구원을 받았습니다. Хурганы цусаар Израилийн ард түмэн аврагддаг. 우리는 하나님의 어린 장 대신 예수님의 십자가의 보혈로 구원받은 사람입니다. Бид алгаслын хураг болсон тэр Христийн загламай дээр утсан цусаар нь бид аврагдсахаас. 유월절을 지킨다는 것은 어떤 의미냐면 Алгаслыг тэмдэглэж сахна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэвэл 구원받은 첫사랑을 회복하는 겁니다. аврагдж байсан анхныхаа хайрыг сэргэнэ гэсэн үг. 구원의 기쁨을 회복하는 겁니다. Авралынхаа баяр хөөргийг сэргэнэ гэсэн үг. 그것이 영적 전쟁을 위한 준비입니다. Тэр бол сүнслэг тулааны төлөөх бэлтгэл байна. 여러분은 여러분의 영적인 유월절을 기뻐하고 있습니까? Та бүхэн өөрсдийнхөө сүнслэг алгасл баярынхаа төлөө баярлцгааж байгаа юу? 내가 구원받고 복음을 들었던 그날 Би аврагдаад сайн мэдээг анх сонсч байсан тэр өдөр. 그 구원의 감사와 기쁨 속에 살아가고 계십니까? Тэр аварж байсандаа талархаж, аврагдж байсандаа баярлж байгаа тэр баяр хөөрөөрөө одоо амьдрж байгаа юу? 아니면 Эсвэл 그냥 종교 생활을 하는 것처럼 주일이기 때문에 교회를 나오셨습니까? зүгээр нэг шашны амьдралаар амьдарч байгаа юм шиг осолдохгүй эзний өдрөө ирж байгаа амьдралаар амьдарч байна. 이스라엘 백성의 역사는 유월절에서 시작이 됩니다. Израилийн ард түмний итгэлийн амьдрал нь алгасын баяраас эхэлж байгаа. 우리 개인의 신앙의 역사도 유월절 양 되시는 예수님의 십자가의 피로 시작이 되는 거잖아요. Бидний итгэлийн амьдрал гэсэндээ тэрхүү алгасал баярын хураг болох Христээр дамжуулан тэр амьдрал эхэлдэг. 자기 유월절 영혼의 유월절을 기뻐하지 않는 사람이 전도할 수 없습니다. Сүнснийхээ алгасал баяраар баярлаж чаддгүй хүн сайн мэдээг бусдад тарааж чаддгүй. 그래서 팀에서. 우리가 복음을 전하기 위해서는 반드시 우리 영적인 유월절 그 구원의 즐거움을 회복할 필요가 있는 거예요. Бид тэр сүнслэг тулааны хийгээгвэл алгасал баярын баяр хөөр. Сүнслэг тэр авралынхаа баяр хөөрөөр баярлаж явах ёстой гэдэг хэлж байгаа. 그리고 Тэгээд 하나님의 군대 장관이 나타나서 신발을 벗어라 이렇게 말씀하셨잖아요. Бурхны дайчдын жанжин нь ирээд тэр шаагагаан тайл гэдгийг хэлсэн. 예. 무슨 신을 벗으라는 뜻이겠습니까? Энэ ямар шаагагаан тайл гэсэн үг вэ? 불순종의 신을 벗어라. Дуулуургүй байгаагийн шаагагаан тайл, 외식의 신을 벗어라. хоёр нүур гаргадаг шаагагаан тайл, 두려움의 신을 벗어라. тэр айцынхаа шаагагаан тайл, 염려의 신을 벗어라. санаа зовнилын шаагагаан тайл. 여러분, 우리 삶 속에는 불순종이 있을 겁니다. Бидний амьдрал дуулуургүй байдал байж л байгаа. 외식하고 있는 신앙의 모습도 있을 겁니다. Хоёр нүур гаргаж буй тэр дүр төрх бидэнд байж л байгаа. 복음을 전해야 되는데 두려워하고 있는 그 두려움의 모습도 있을 겁니다. Сайн мэдээ тарах ёстой байдал айгаа суугаад байгаа тийм дүр төрх бидэнд байж л байгаа. 이런저런 염려 때문에 전도하지 못하고 있는 것들도 있을 겁니다. Ийм тийм санаа зовнилоос болоод бусдад сайн мэдээ тарааж чадахгүй хүн чинь байж л байгаа. 그 신을 벗으라 말씀하시는 겁니다. Тэгвэл одоо тэр шаагагаан тайл гэж байна. 예.
우리는요 бид 두려움이 있을 겁니다. айдас байж л дараа. 내가 전도하러 가면 어떨까 이런 염려도 있을 겁니다. Би саймд дараагаар тэрэн дээр очичвол урдаас яах болоо гэсэн айдас байж болох юм. 그런 신발을 벗고 사명의 신발을 신으라고 하시는 거예요. Тийм шагаагаа тайлаад тэр өөргөө ухамсарлсан шагаагаа өмсгсөн байна. 그렇게 이스라엘 백성은 여리고성을 향한 전쟁의 준비를 마칩니다. Тиймээс Израилийн ард түмэн Иерихо цайзын өмнөх тулааныхаа бэлтгэлийг базааж дуусгадаг байна. 우리의 학예 수양의 준비도 그래야 될 겁니다. Бидний зуны библийн семинарын бэлтгэл яг л ийм байх ёстой. 마음의 할례를 행하고 Сэтгэлийн холцлыг хэлгүүлээд 우리의 유월절을 지키고 бид өөрсдөө алгаслыг сахиад 벗어야 할 신을 벗고 тайлах ёстой шагаагаа тайлж. 그렇게 준비가 되면 이제 전쟁할 준비가 된 겁니다. Тиймээс бэлтгэл нь бэлэн болчих юм бол дайн дулаандаа гардаг гэсэн үг. 준비하셨습니까? Та бэлэн байна уу? 그 준비를 하고 우리는 학예 수양회를 시작해야 돼요. Тэр бэлтгэлээ хийчихэд зуны библийн семинартаа оролцох хэрэгтэй. 자, 이제 Одоо 5장을 준비한 이스라엘 백성은 이제 6장 이제 그 여리고성 전쟁을 시작하게 됩니다. Израилийн ард түмэн 5 дахь бүлэгдээ гарч байгаа бэлтгэлэн базаа дуусчихад 6 дахь бүлэгдээ гарч байгаа тэр цайзыг эзлэх ажлыг одоо эхлүүлж байна. 우리는 이제 금요일부터 이 여리고성 전쟁을 시작하게 될 겁니다. Бидний хувьд баасан гаргаас ахуулаад энэхүү зуны библийн семинар бэлтгэл ажилд оролцох. зуны библийн семинарт оролцох ба. 남은 시간 동안 이 5장을 여러분 각자가 준비를 하셨으면 좋겠습니다. Тэгвэл үлдсэн хугацаанд 5 дахь бүлэгдээ гарч байгаа энэ бэлтгэлүүдээ бүгдээрээ хийгээсэй гэдгийг хүсэж байна. 자, 그리고 За тэгээд 이제 6장 이제 준비하고 전쟁을 시작해야 되잖아요. за 6 дахь бүлэгдээр бэлтгэлээ хийчихэд одоо тулааны эхлүүлэх ёстой болж штэ. 할례도 행했습니다. За хоцлооч хийлгүүлчихлээ. 유월절도 지켰습니다. Алгаслаач сагчлаа. 신발도 벗었습니다. Шагаагаач тальчлаа. 근데 여리고성에 직접 나가지 않으면 승리할 수 없잖아요. Гэтэл Иерихо цайз руу биеэрээ явж очихгүй байх юм бол дайн тулаанд ялалтын байгууллагч байхгүй 이제 шүү дээ 그 тийм үү? 마지막 한 바퀴를 채우기 위한 전쟁이 6장에 기록되어 있습니다. Сүүчийн торгийг гүйцэх тэр тулаан 6 дахь бүлэгдээр гарч байгаа. 자, 이제 6장을 보겠습니다. За тэгвэл одоо 6 дахь бүлэг рүүгээ олж харъя. 6장 3절을 같이 한번 볼게요. 6-гийн 3 дугаар ишлэлийг хамтдаа хараад уншийе. Та нар хотыг тойр. Тэгэхдээ бүх дайчин эрс хотыг нэг удаа тойрох тун. Үүнийг 6 хоног хий. 자, 하나님께서 여리고성을 이스라엘 백성에게 붙여 주셨습니다. Бурхан Иерихо цайзыг Израилийн ард түмэнд өмнө нь байлгаж тэдэнтэй нүр тулгаруулсан. 승리가 약속된 전쟁을 시작하는 거잖아요. За ялалт нь амлагдсан тулааныг тэд нар эхлүүлж байгаа. 자기들이 무기를 들고 전쟁하는 게 아니에요. Тэд өөрсдөө зэр зэвсгийг бариад биеэрээ тулалдах ч юм биш. 자, 우리가 잘 아는 것처럼 6일 동안 성을 매일 한 바퀴씩 돌잖아요. Бидний сайн мэдэж байгаа шин тухайн цайзыг өдөрт нэг удаа 6 удаа тойрдог штэ. 예, 그리고 마지막 7번째 날은 7바퀴를 돌라고 말씀하셨습니다. Сүүчийн 7 дахь өдөр нь 7 удаа тойророй гэж хэлдэг. 자, 그러면 여기 한번 보셔요. Тэгвэл эндээс харъя. 3절에 하나님이 모든 군사는 성을 매일 한 바퀴씩 돌라고 말씀하셨잖아요. 3 дугаар ишлэлээр тэгхдээ бүхий л дайчин ирсэн хотыг нэг удаа тойр гэсэн. 자, 생각해 보세요. бодож үзье. 전쟁을 하는 게 아닙니다. Энэ бол дайдаж байгаа хэлбэр биш. 어차피 하나님께서 성을 무너뜨려 주실 거예요. Бурхан угаасаа тэр цайзыг нурааж бол өгнө. 근데 굳이 모든 군사가 다 갈 필요 있겠습니까? Тийм л юм бол бүхий л дайчин ирсүүд энд очих шаардлага юу н байгаа мó? 첫날은 네가 가고 첫날. За эхний өдөр чи очиод торч. 둘째 날은 네가 가고. Хоёр дахь өдөр чи очиод торч. 셋째 날은 네가 가고. Гурав дахь өдөр чи очиод торч. 이렇게 할 수 있지 않겠어요? Бас ингэж болно доо тийм үз. 자, 12지파입니다. 12 овгүй. 뭐 하루에 2지파씩만 가라고. За өдөрт нөгөө 2 овгоороо торч. 그렇게 할 수 있잖아요. Бас ингэж хэлэх 예, боломжтой тийм. 전쟁하는 게 아니에요. Тэр чин чи дайдаж байгаа 근데 хэрэг биш шүү. 굳이 하나님은 모든 군사가 다 가서 그 성 주위를 돌라고 말씀하셨어요. Гэхдээ бурхан бүр заавал бүхий л дайчин ирсэн бүгдээрээ хамтдаа тэр цайзыг өдөрт нэг удаа тойрох ёстой шээ. 그 성은 하나님이 무너뜨려 주시지만 Тэр хотыг нь бурхан нурааж өгөх ч гэсэн 하나님은 모든 군사가 함께 하라고 명령하십니다. бурханы бүхий л дайчин ирсэн бүгдээрээ л хамт байх ёстой гэдгийг хэлсэн. 예. 왜 그렇게 말씀하셨을까요? Яагаад тэгж хэлсэн бэ? 같은 승리를 맛보게 해주시려고 한 겁니다. Үнэхээр тэр адил бүгдээрээ ижилхэн ялалтын амтыг мэдрүүлэхийн тулд байна. 그리고 함께 하지 않으면요. За хамтдаа энэ дунд нь байхгүй байх юм бол 어때요? ямар байх вэ? 예, 아마 끝까지 그 성을 돌지 못했을 수도 있습니다. Дууссан дээр цайзыг торж чадахгүй ч явах байсан. 자, 우리가 이런 경우가 있잖아요. Бид нар нэг ийм тохиол байдаг 혼자 шүү дээ. 하기는 너무 힘들어요. Энийг ганцаар хийх ёстой 근데 хэцүү. 같이 해주는 형제 자매들이 있으면 같이 하는 사람이 있기 때문에 힘을 낼 수 있잖아요. Хамтдаа хийх ахын дүүсэр байх юм бол хамтдаа хийвэл тухайн зүйлийг хийх хүч уран зориг төрөөд идэг. 자, 이 건축이 그랬을 겁니다. Энэ барилгын хувьд ч гэсэн ялгаагүй л байсан баг. 누가 혼자 이 건물을 지었겠습니까? Хин нэгэн хүн ганцаархнаа энэ барилгыг барьсан болов уу?
아니죠. Мэдээж үгүй шүү дээ. 함께 해주는 사람들이 있었던 거예요. Хамтдаа оролцож өгсөн хүмүүс байсан учраас. 자리를 늘 지켜주고 Байр сууриа ямагт сахиж 늘 함께 해주는 사람이 있었기 때문에 이 일을 이룰 수 있었던 거예요. ямагт байн хамт л байж байсан хүмүүс байсан учраас л энэ барилга дууссан байна. 그리고 함께 했기 때문에 함께 기뻐할 수 있는 겁니다. Хамтдаа байсан учраас хамтдаа сүулт нь баярлж 여러분 함께 чаддаг. 하지 않잖아요. Хамтдаа байхгүй байх 그 юм бол 사람은 절대 감사할 수 없고 기뻐할 수 없습니다. тэр хүн талархаж чадахгүй, хамтдаа баярлаж чаддаггүй. 그냥 뭐 다 지어졌나 보다. Нөгөөт чи баригдаа дууссан юм байна. 뭐 괜찮게 지었네. Их гайгүй барьж яваа. 그냥 이 정도예요. Энэ зэргийн мэдрэмжийг авна 왜? гэсэн үг байна. Яагаад 함께 하지 않았거든요. өөрөө тэнд хамт байгаагүй 그냥 болохоор. 구경꾼으로 왔다 간 사람은 그런 거예요. Зүгээр үзэгчээр хараад явсан хүнд тийм л мэдрэмж. 근데 함께 한 사람은 어때요? Хамтдаа гараа бие оролцсон хүмүүсийн үед ямар байдаг? 함께 땀을 흘리고 함께 수고한 사람은 Хамтдаа хөлсөө туслуулан хамтдаа хөлмөрсөн хүмүүсийн үед ямар ах? 그 기쁨을 같이 누리게 돼 있는 거예요. Тэр баяр хөөргийг хамтдаа мэдэрдэг, эдэлдэг баг. 하나님 왜 굳이 모든 군사를 참여하라고 하셨을까? Бурхан яагаад заавал бүхий л дайчин ирсийг хамтдаа тойр гэж хэлсэн юм бэ? 모든 사람이 그 기쁨을 맛보게 해주고 싶은 거예요. Бүхий л хүмүүсийг тэр баяр хөөргийг бүгдээр ингэ намталж үзээсэй гэдгийг хүссэн 함께 дээ. 하는 가운데 위로가 되고 힘이 되는 거잖아요. Хамтдаа байнга тайтрал болдог, хамтдаа байнга хүч урам зориг болдог. 여러분 수양회 있잖아요. Зуны библийн семинар 한번 생각해 보세요. та бодож үзтээ. 접수한 형제 자매들이 너무 많아. Бүртгүүлсэн ахын дүүсэр зөндөө олон байна. 너무 많아서 우리가 빌렸던 그 테를지 리조트가 막 숙소가 부족해. Үнэхээр хэтрэг олон саймдаа тараасан учраас бидний төрөлсөж байгаа зан тэрэлжим тэр хонох байр нь бүр дутаад байлаа. 그래서 너무 많이 접수했다고. Ямар олуулаа бүртгүүлсэн юм бэ? 잘 곳이 없다고. Наа чи хонох газар алга байна. 만약에 그렇게 광고가 나가면 어때요? Ийм зарлалыг магадгүй бид нар сонсвол ямар санагдах вэ? 더 가고 싶지요. Бүр нэг илүү заавал багтаж орохыг хүснэ. 그러면요 더 가고 싶은 거예요. илүү тэрэнд нэг амжаад орчих юмсан 이렇게 많이 가는구나. Бүү ийм олуулаа бүгд оролцоод байгаа юм байна шүү 나도 дээ. 가야 되겠다. Би ч гэсэнд нь тэрэнд нэг оролцсон байз. 그러면 더 많은 형제자매들이 마음을 내서 참여하게 돼요. Тэгвэл илүү олон ахын дүүс сэтгэл гаргаж оролцсон. 근데 가는 사람의 숫자가 적잖아요. Гэтэл оролцох хүний тоо цөөхөн байна 그럼 гэвэл. 어때요? Тэгвэл ямар сэтгэл төрөх вэ? 별로 안 가네. За нэг олуулаа оролцтгүй юм биш. 나도 가지 말아야지. Би энэ удаа ч гэсэн болчих 이런 юм. 마음을 갖게 되는 겁니다. Ийм сэтгэлээ явандаа төрнө гэсэн үг. 그래서 하나님께서 모든 군사가 그 여리고에 참여하라고 말씀하신 거예요. Тийм учраас бурхан бүхий л дайчин эрс хамтдаа оролцох ёстойг хэлсэн байна. 그리고 그 혹시 마음에 있을 두려움을 이기게 하시기 위해서 모든 군사가 같이 가라고 하셨어요. Магас сэтгэл дотор нь байгаа айцыг нь хөөн зайлуулахын тулд бүгд хамтдаа явж оролцох гэсэн байна. 혹시 어두운 밤길을 걸어 보신 적 있습니까? Магадгүй тас аргуу шүн алхаж үзчихсэн удаа байгаа юу? 제가 어릴 때 아주 시골에서 살았는데 Би бага байхдаа маш хөдөө өссөн. 밤이 되면 캄캄해서 바깥에는 불빛이 없는 그런 시골에 살았어요. Яг шүн болох юм бол тас харанхуй болдог янз бүрийн гэрэл байхгүй тас харанхуй тийм шүн болдог байсан. 시골 사람 같이 생겼잖아요. Ер нь хөдөөний хүн шиг л харагдаж байгаа юм шүү дээ. 그 캄캄한 밤에 이렇게 시골 길을 걸어가잖아요. Тас харанхуй шүн хөдөө тэр годомж замаар алхавал 아버지가 이제 이런 밤에 이제 심부름을 시킬 때가 있습니다. аав нь болохоор шүн одоо ийм захиасанд явуулах үе байдаг ба. 뭐 딜구르에 가서 뭐 사오라고. Дэлгүүрээс очиод юм аваад ир гэдэг ч юм уу. 저희 집에서 딜구르까지 한참 거리가 멀어요. За гэрээсээ дэлгүүр хүртэл нилээд зайтай хол. 아휴 좀 빨리 낮에 좀 시키지 심부름. Гэхдээ одоо захиасаар юм явуулах ч байсан бол эртхэн гэрэлтэд гэгээдэд явуулчих нь яасан. 왜 이 밤에 심부름을 시키? Яагаад тас харахгүй шүн болчихсон үед намайг юмд явуулж байгаа. 신발을 메고 있잖아요. 신발을 За тэгэл одоо гутлаа өмсөн шүү дээ тий. 숨을 한번 쉬고 Тэгээ өдөөсөө нэг чанга чинь чангадаад нэг амьсгаа аваад 숨도 쉬지 않고 딜구르까지 달려갔습니다. тэр нэг бүтэн амьсгаач авахгүй бушуун шиг дэлгүүрлөө чигээрээ гүйж явсан ба. 그리고 다시 숨도 안 쉬고 달려왔어요. Тэгээ бараг л дахиад амьсгаа авахгүй чинээгээрээ тэр чигтээ гүгээд ирж байсан. 왜? Ягаад 무서우니까. амар учраас тийм үү? 뭐 오만 무서운 이야기는 다 생각나요 그때. Тэр үед л 9 절ийн нүуний аимшиг ярианууд л санаанд орж ирж байгаа шүү дээ тий. 그런데 Тэгтэл 조그만 아이라도 한 명 옆에 있잖아요. хажуудыг жоогож гисэн хүүхдийг ханд татахаар ямар байдг вэ? 어때요? Ямар байдг вэ? 그 힘이 되는 거예요. Нэмэр болдсон шүү дээ тий. 이거 아무 힘도 없어. Уг нь бол хүчгүй шүү дээ тий хөрхи. 그런데 그 조그만 아이 말을 주고받을 수 있는 사람 한 명 더 있는 게 힘이 되는 거예요. Гэтэл жаахан хүүхд ч гэсэн миний яриаг сонсоод хүлээж авах жаахан хүүхд ч болохоо хань болоод явахаар нэмэртэй байдаг ба. 그런 경험 있으십니까? Тэгжүүлсэн удаа тохиолдол байгаа юу? 예. 그 아이는 나로 인해서 힘을 얻고 Тэр хүүхэд надаас дамжуулан хүчийг аваад 나는 그 아이로 인해서 힘을 얻는 би 거예요. өөрөө тухайн жаахан хүүхдээр урам зориг аваад явж байгаа.
그래서 같이 가는 겁니다. Тэгээд хамтдаа алхая. 하나님은 이스라엘 백성에게 그 이유 때문에 모두 참여하라고 말씀하신 거예요. Бурхан Израиль ард түмэн тэр шалтгааны улмаас бүгд хамтдаа оролцсон. 서로에게 힘을 주기 위해서, Бие биендээ хүчийг өгөөсэй. 서로에게 위로를 주기 위해서. Бие биендээ тайлбарлыг өгөөсэй гэсэнтэй. 그래서 하나님이 그렇게 하라고 말씀하신 겁니다. Тэгээд Бурхан тэгж хийгэрэй гэж хэлсэн. 우리가 전도 집회 때 가끔 듣잖아요. Бид нар Библийн семинараар хаяада ийм үгийг сонсдог шүү. 이스라엘과 아랍이 전쟁을 합니다. Израильчууд болоод Арабын зэргүүд дайцсан гэж. 지금도 이스라엘 전쟁하고 있잖아요. Одоо ч гэсэн Израиль дайтаж байгаа. 전쟁이 일어나면 아랍의 젊은 사람들은 다 외국으로 갑니다. За, Арабчуудад дайн тулаан гарах юм бол бүхий л залуучууд нь гадаад руу дөрөвдөг гэж байгаа. 지금 러시아도 우크라이나 전쟁하고 있죠. Одоо Орос, Украин хоёр дайтаж байгаа шүү дээ. 셀렌게의 국경이 난리 난 거 아시죠? Тэр Селенгийн одоо хилийн зураас бөөлийн болсныг мэдж байгаа үстэй бүгдээрээ. 러시아 젊은 사람들이 많이 들어왔습니다. 몽골로. Тэгээ Орос залуучууд өрөөдүүд маш олноороо Монгол руу бөөнөрөө дөрөж орж ирсэн шүү дээ тэр үед. 왜? Яагаад? 잡혀갈까 봐. Баригдаад ингээд дайнд явчих үед гэсэндээ. 근데 이스라엘의 많은 청년들은 외국에 있다가 자기 나라로 들어옵니다. Тэгээ Израилийн олон залуучууд гадаадад амьдарч байгаа нэ дайн тулаан гарлаа гэвэл бүгдээрээ нутг руугаа явж очдог. 그러니까 전쟁을 이길 수밖에 없는. Ийм байгаа болохоор тэд дайн тулаанд ялж 내가 байгаа. 무엇을 잘할 수 있느냐가 문제가 아니고 Би юуг илүү сайн хийж чадах вэ тэр чухал биш 내가 ээ. 함께 해주는 것이 중요합니다. Би энд нь хамтдаа байж оролцоно гэдэг нь чухал. 그 이스라엘의 군사 중에서는 전쟁을 잘하는 사람도 있고 그러지 못한 사람도 있었겠죠. Израилийн бүхий л дайчид дотроо сайн тулдаг хүн ч байгаа, тэгж чаддаг хүн ч л байсан байж 그러나 таа. 모든 군사가 함께 해주는 것만으로 힘이 되는 거예요. Гэхдээ бүгдээрээ хамт байгаагаараа л хүч болж байгаа гэнэ.